Druhého dňa na festivalu malých scénskych formov Ďura Paparhaji, ktorý še i toho roku otrimuje u prostoriju Ruského kulturnog centru, baveni dva predstavi. Premijerno vyvedzená predstava Obsesija, ktorú napísal i režiral Zvonimir Pavlović. To je jedna ljubovna melodrama u ktorej učestvuju dvojo z veliko razliku v rokoch, velikim iskustvijem z jednoho boku, malim z druhog boku, gdje postoji jedna fina, čustviteljna nitka, ktorá se predsahuje pre celú predstavu. Dneška ste bavili u duodrami, včera ste bavili u jednej vekšej predstavi. Jak bolo dneška baviť? Dneška bolo intimnejše, takos. Dosť dlho rýhtame tú predstavu, iako však som jedva dočekala da odbavimo už tú premiéru. Prebili sme ľad i teraz dúfam, že každé slідujúce bavenie bude ljepše od toho. Normalno ja zadovoljna i zostim. Odlično. Було таку стремі на початку, але як то рушило і було odlično, stvarno, zadovoljni sam. Tiž premiérne vyvodzenie mala i monodrama Uďan Nehvarmi, ktorú napísala, režirala i odglumila Marija Segedi. Робота була нігде легчейша. То сум нігде не робила, перший раз сум то teraz зробила, zato že me pan Harhaji zamodljel, a не могла сум to odbić, bo sme to prijateljstvo išće z mladosti i već sum rachovala, a preco bim še nje oprobovala i u tim. Dneška predstava napravena po tekstu Sašu Palenkaša, Belava princeza Ruského kulturno-umetnického društva dr. Havril Kostelnik zo Skuli, ktorú režiral Janko Lender, zavre 17. festival malých scénskych formoch Ďura Paparhaji.